lava o Tala Fou mai Ausetalia. O lo whatino nei se vaenga su e leo le su enga e whatatau i le umo le ola o se pepe whamasina i se whale mai New South Wales i le vai se nei. Pai mai whaamtaranga i le 9 News na whaapsota ia leo e whatatau i le pepe lea na whaamnu ria i le asolua le vai se nei o le pepe na ave atu le wharamai i Canada ma toi ave nei le wharamai o John Hunter i Newcastle le ana umailo na ola i se teimi munumuriane. O le whaamtaranga o le whaino mai wa whaatuina ia le suenga lea leo le Strike Force Monier e nafa malea mata upu ma wa whautua ina leo so stasia sira fia se whaamtaranga i le nei mata upu ina ia wheso o taiba vea nei le Crime Stoppers po le ofisa o leo i Canada. E tasi mareiwa miliona se whaasaranga tupe wa tuuina atu i se tasi o nanga tau ne NDIS po o le NDIS provider ona o le mata upu o mali waise tangata iaia a fianga tumau ina ua poloka lana manawa a o tausami. Mari putia le ala taiwa o le tamale ana mariu le masino me lua whelua se fulu tolu aso talua na whawhanga i le au whainga renga le nofuanga na tausi ai le au nanga lea le Valma Support Services i le whaitua Richardson i Canberra. Wa iyo ina le au nanga lea tūlanga sa maita wina ua lape ai le au nanga e pei o le o le toleni o lana au whainga renga. O le asoruru le vasa nei na whai ai le whai unga le whaamsino o Elizabeth Raper e tatau o na tatongi e le company lea le tasi te simareiwa miliona o na o le soria o ai inga e luas fulwhao tūra whono e whaatatau i le whaatino ina o nanga ia mo le NDIS. O le whaasaranga o pito tele leo wa tuuina i se mata upu whaapea ai whai mai le whaamasino e i titi le vai ngā tupe lea wa whaasarai pe a whaatusa i le onga o ai inga wa soria ma le unga o iaina nei mata upu ma le soi fua o le ua mau. O le ua maliu o li putia e le ngangana ma iaia a fianga tumau ma a fia fo i le ngase o le suka ma o a fianga o ngase na a fiai na whaatunui nai fo i le whaavaivai pe whaititi o vaenga o ana tau mafa pe a saunia ina ia whaingo fiai no na tau mafaina. E re o Ausetalia le Valma Support Services o tā ua i le ripoti le nei e ui sa tu ina le amanoa e taliane ai. Ua si itia avanoa tau le tamau a inga mo Ausetalia i saute, a o si itia fo i le au whai o whainga malanga whaavau malo tu sa o mai Adelaide, i le toe a matari o whainga malanga whaavau malo le Emirates, a o whina wai pēr le Premier o le Asatete o Peter Malinauskas mo le whaamautu wina o le toe whaawa wina o whainga malanga le Qantas whaavau malo. Taru mai le lua afe se fulutolu, e le ito iai lava nisi whainga malanga whaavau malo le Qantas, a anga iatu ma le anga ia se mai ma Adelaide, ma mawai le avano o isi company wa lele e whaatino hai le au unanga. O le toe whaawa wina o whainga malanga ia suta i tasi le Emirates, wa una ia atiri ai o loa awina atu i whafo mai Ausetalia i saute, lea ua tā ua toi titi lua se lau tane o loa ia o lo awina atu i le United Arab Emirates i vai asuta i tasi. Wa tā ua fo i se pisinisi o le yogurt shop i Adelaide, ua mauana maketi whaavau malo mo le awina atu i o ana o loa e pei o Dubai maisi a ai. E uila ua toi a mata whainga malanga le Emirates, a ua tā ua le mauti no le tūranga o iei malanga le Cathay Pacific, wha o popo atu iei ma le mauti no se tūranga o iei taranoanga a le Premier ma le company a le Qantas. Wa mōria seri i le whasioti tangata, i le whaalawelawe na mawai le tino maliwa se tangata e lata i se nofuanga, i se whanua tanu na sasawa nei se afi Victoria. Wa wala awa nei leo i le whaalawelawe rei le asurua le vasa nei, i le whaitua Quambatuk, pe amara se rau sa 45 kilomita i le tu i mātua Bendigo. Whai mai na 9 News na mawatu ai se tino maliwa talitun wino se tamaitai i lea nofuanga, ma ua pue nai e leo le li e ono sulfitu tausanga le matua. Sa su eina leo ma whai ai loa na morianga, a ua whai loa o loo wha wau le su enga e wha maoni ai le ua maliu. E leo tā ua mai nisi wha mtalanga wha popo e tusa le nei wha lawe, a o tādi ai se isi di poti le tamai, a le vaenga su e o leo. Tala muli, e to o lima sa furu tangata na ave sea mai se no fuanga na a fia le vasa nei rei tu isi sipo sini, na wha le tonu wai se vaenga o se whale tele,
Fai mai le 7 News o le fale lea funga fale se fulu e le o au mawai nisi i Railway Street i Burwood ma sa fai e ni ngā luenga tu ua i lalo. Pei ta ina tura i se fale e tonu ina wā a fia nisi vaenga o le fale i le malolosi o matangi i le nei vai aso. Solo ai loa nisi vaenga o le fale tele lea i le awa uli o lea sonanafi fai mai le sui o le tinei mu to a lima spulu na ave sea mai o tangata sa ia i isi fale la latane ma sa i dia nisi no fuanga e au mawai le po na po o na ole popo lenga i le saunga le mu mai le no fuanga wa a fia. O lo whaataria se ripoti la tamai o lea mata upu ai whaafitai e leo leo le leo se soi fua na a fia i lea fo i fale tonu. Tala nana veideo Samoa mo le nei a wauri.